Ronbel, T.G.I.F. Kumusta niyong bernes? Mag-spicy cream dory fish fillet ta karon with garlic and oyster sauce. Ato sa gimarinate ang cream dory fish. Gimarinate nato sa tulo ka limonsito, pepper, ibutang sugar, vinegar, uban pa mga seasoning. Imo siyang timplahan according to your taste. While nagmarinate ko, ready na ka ang flour, ibutang ra nako og pepper, nyanin ako ipaligid-ligid ang fish nga gimarinate. Og i-ready na ang kaha para ato nang i-fry ang atong gipaligid-ligid sa flour. Recycle din ang akong mantika nga gigamit. Samtang nag-fry ta, so tang ilaylahon ang kaning cream dory, sometimes known as Vietnamese cobbler fish. In parts of Southeast Asia, fillets of Pangasius sp catfishes are referred to as cream dory, Pangasius dory, or Pacific dory. Kani akong giluto kay gikan sa Vietnam. According to drhealthbenefits.com, specifically ni Hilalarsa, na mga incredible health benefits of dory fish for body. Maka-lower sa high blood pressure, maka-increase the intelligence level for infants, maka-prevent sa wrinkles and keeps skin fresh, maka-maintain sa eye ug heart health, para sa healthful digestion or healthy muscles. Kung i-garnish kay dahon sa sili ug bunga sa sili. Presenting my own version of spicy cream dory fish fillet with garlic and oyster sauce. So enjoy your Friday, happy lunch. Remember, be positive, be inspired, be motivated. Mo kina Ronbel Gums.